की last 5 years जोरी तोर आमी इंचाल्ले की how many referrals have been made from CHC, PHC, South Goa District Hospital Ponda, 1,80,256 as per the data that is given to us. In the last 5 years, 15,842 accidents have happened and 900 people have lost their lives. Ana, in this period of time, what has been seen, especially काणकोण accident जाला, जाल्यार health centeraक वयतले, my district hospital वयतले, तेदो म्हळ्यार मागीर they are shifted to GMC by the time the damage has been done for the 4 hours golden period. Other speaker, sir, Honorable Minister, whether the standard in the district hospital are standard moda asta. What is the standard? Indian Public Health Standard. This is the standard. And as per this, he has answered that the Department of North Goa is equipped with the infrastructure. South Goa District Hospital जे आमचे ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन जे सांगता ते तशेंच नासता की इतले सोंपें नासता की इतले ओवरनायट हे करपाक. म्हाका हांव म्हणटा वेंजीन सांगले तूं दर फावट सांगता, हांव तुमकां अश्युरन्स दिता आतांच सांगताले कार्डियक आमी गोवा मेडिकल इज अ चॅलेंजींग. आमकां डॉक्टर केन्ना केन्ना थंय रिटेन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना केन्ना. आनी आमी हे जे साऊथ गोवाचे जे उलयता ते ICU नाशिल्ली, ते ICU आमी कमिशन केल्या. तेज्या भायर तूं जे सांगता ऑर्थोपेडीक एंड न्यूरोलॉजी हे दोनीचेर काम चल्लां. वी आर लुकिंग आउट फॉर डॉक्टर्स. वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज वेदर वी कॅन प्लेस सम डॉक्टर्स देयर, बट वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग द लोड. It's not my duty. No, it's your duty to raise that health sector is what our health sector is much better than other states in the country. The ICU नाशिल्ले स्पीकर सर, ICU आज बऱ्यापैकी चलता थंय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेज्या सर तुमी एक्सिडंटाची उलयता. एक्सिडंटान आमकां फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी ऑर्थोपेडीक एंड न्यूरोलॉजीचेर आमचें काम चल्लां. डॉक्टर आयडेंटिफाय करून कोण आमकां जॉइन करूं शकता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर has already said that we can take them on contractual basis initially.